What's up mga utol? Yan, so mga tol, December 15 na. Kunin na namin si what? Si Michelle. At yung isang kaibigan niya pa at kapatid ni Michelle. Yan. Yan, so papunta na kami sa airport guys. Airport na dyan guys. Ano na? 5:49. Yan. Let's go. Saan na? 5:49 no? 4:49 pa pala guys. Let's go. Balik ko na sa airport guys. Balik ko na. Balik ko ng liig. Yan. So, Dala mo siya. lagi. Kita-kits na sa airport guys. Hintayin natin sila guys. Tawa juga ng airport na ta. Star Mall pa ba nila guys? Nagkatulog ka nila guys. Pupunta tayo sa RP eh. Nabiyan ka na sa airport. Tagal pa pala guys. It's a prank! Dito na Star Mall guys. Yan, so lalanding yung Na-prank ka tal? lalanding yung aeroplano nila guys. Service bus? 6:30. Si Tolwell, si Sumama. Kasi ayaw nyo kumain lang Michelle. Joke lang guys. Kita-kits sa airport, let's go! What's up mga utol? Nandito na kami sa airport. 6:41 na. Let's go. Tayo na natin si Chichi. Chichi and friends. Hintay. Kita-kits na lang ulit dun sa di madilim. Kayakap sa dilim. Let's go. Guys, nandito na kami sa parking space. Parking lot ng airport. Yan. Nantay na namin yung chat ng Chichi. Let's go. Let's go. Guys, dito na si Chichi guys. Uy, mahoy, mas ngit-ngit na lang. Yeah, it's good. Kasi naman. Stay myself pala. Yan, so, di na ako nakapag-vlog. Doon guys. Sobrang ulan guys. Welcome to Cebu! Ikakuan. Kapit na sa sila ate. Saan na ba daw, Che? Punta kami sa Park Mall. Kukunin namin yung friend ko si Yot. Andito naman si Michelle. Ay, wait. Michelle! 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 Hello, uy, sa down. Siya na ako sa? Paano naman yung friend? Ay, yung friends? Yung mama din. Ano ta sila, Michelle, Che? Punta tayo kina Michelle, tapos Talo vlog. kakain kami doon kasi nag-prepare sila ng food. Yeah. Oo. Supposedly, kami sana lahat dito. Ako, Taramis. si Michelle, at saka si Sel. Pero hindi kasi magkakasya yung luggage. Kaya hindi na lang. Tal. Si Michelle, ano? Sabi mo na. Maliit na tayo. Si Mark, ano? Sabi ni Michelle guys, maliit daw kami guys. Si Mark, eh, ano? Sabi, ay, ito nang idaot ba? Fit. I'm fit guys. Si Marlo naman, okay, same pa rin yung katawan pero yung mukha. Jollibee. Malaki yung mukha ni Marlo. Yan. Kita-kits. Let's go. Let's go. What's up mga guys? Yan. Bahay na kami guys. Alas 12 na naman din ng araw. Gikan din. Nakantawin na Michelle kay. Kami ikaw dito. Ha? Dagat ikaw. Tungkol sa? Guys.
Kup-kup kami kila Michelle guys. Sarap ng ulam nila guys. Dumating na pala yung balikbayan box natin. Ayan, matagal na yan, mga 2 weeks, 3 weeks. Gusto niyo ba makita ang aming bahay? Malinis na bahay. May heater. Yan lang. Tas ito. Ayan. Repaint yan lahat ito. Repaint. Yan. Para malinis. Let's go. Dito din sa taas. Repaint. Ayan guys. Malinis ang tarima. Choy. Choy, masultin mo sa kaon na Michelle, Choy. Masarap. Repaint. Heater. Ayan. May pressure tank sana yan dyan. Kaso sira. So yun lang. Ito gari. Ha? Yung doon na siya, dili saba diri. Dili kay saba dahil dili kay saba. Ate, sabay ka na. Oh, balik na ka dito, Che. Yung, sitaw ka to, Che? Yung lagay ng makeup natin. May mirror. Wala na, sira na. Nasira dahil sa bagyo. Yan, floor mat. Let's go. All good. Guys, may ano pala guys. 11. Up. High chair. Para kay Arno. Yan. Let's go. Guys, kulit. Dili, may kulit. Butter shortbread. Ferrero. Mga pasalubong. Hala, sapatos si MJ. Sapatos si MJ. Nanyo guys. Sapatos ni Manding. Dalawa. Mana siya sila nga. Dili man kuon. Di man grateful on the 6. Wala mura man niya, wala na appreciate ang gipadasa yung ate oy. Ang gaw mo. गुरु हंसते हो गया Dungog mato guys. Dapat maganda agad. Chocolate guys. Sneakers. Wafers. Hanggang dito lang mga tol. Short vlog lang. Kasi di pa kaya ng powers. Kita! Saka sa mga ipakita. Paalam.